AN Production pesen 1 porsi. Ya. Apaan tuh? 1 porsi apa? Seblak apa es? Dari mana AN Production? Dari mana AN Production? Oh, iya sudah. Iya 9. Seblak yang pedas. Oh, siap rapat. AN teh asap najwa. Tadi pesan es asap najwa mah guys. Teteh. Aduh, kaki busuk. Aduh, kenapa? Bobok. Ayo. Coba mikirin dulu. Oh, takutnya tos doang ya teh ya. OTW nih, gerak asli ya. OTW di mana kene? Apa? Om Asep kan. Coba neng, Om Asep bukan neng? Om Asep bukan nggak? OTW nih. AN Production. Gambarnya gambar apa? Bukan. Dekorasi. Dekorasi. Iya tah. AN mana ih? Udah gede. Gemes kasih dewan ini bergerak tuh. Jangan gitu-gitu kan, biarin loh, dia dijalan. Belum waktu ini ya.